ngesikhathi sakho sikubingelele ohlelweni. Baba sibingelele kuwe sibonge ithuba ubasibingelele nabalali bonke bokhokho FM sibonge ithuba. Akusandise kabanzi Sodobe ukuthi ke zizohlukana kanjani lezi inkambu enisihlelile. Kusho ukuthi baba ngokubuka ukuthi ilokhu ikhona inkinga ye-maths and science ngixolisa baba izilami nemkhuhlane kancane umkhuhlane ubhokile lento yes futhi baba sine mini camp ezoba se-Richards Bay sokela mhla ka-24 kuya kumhla ka-29 June i-mini camp kusuke la e-Richards Bay ilabantwana kakhulu baba bahlulwa i-maths and science ngoba siyazi ukuthi khona abantwana othothi kakhulu bathola level 7 thothi maths and science yabahlula soke labo-ke sosithi beze kuyi-mini camp esuke se-Richards Bay ngoba sifocus kulezo ifundo kuphela bese kuthi-ke i-main camp izobe isedebheni-ke lapha eBluff eDickey Hayes lapho-ke mhla ka-9 July kuya kumhla ka-15 lapho-ke isuke sisiza abantwana kakhulu abathi abana-inkinga kakhulu kwi-maths bese sikwazi ukuthi-ke sifake ifundo ey'ningi khona life sciences khona accounting khona geography PS economics maths and physics so lapho kusuke sekulekelela bonke abantwana nanokuthi-ke kwenza ukuthi umuntu akhethe idepend kakhulu ukuthi more central yona futhi abantu abaningi abasuka ko-Gauteng bakwazi ukuthi befike kalula Eastern Cape bakwazi ukuthi befike kalula so suke sibahlanganise khona ngoba into eyenzayo lama-class baba suke sikhava kakhulu umsebenzi ka-term 3 suke sowuqeda nje wonke kulama subject suke sowenza senza ukuthi mase befike ezikoleni bese kuba ukuthi ba-revive and kwenza kunciphise kakhulu lo mthwalo lento esithi mathematics ne-science ukuze ifunde ey'nzima so kuba ukuthi sekulula umntwana ngoba usuke seyi-revive selalela uthisha sekuyinto ayi-understanda kalula. Okay so kahle Sodobe mungasazisa nje kulabo abangazi yini ngempela eyenzayo uma kubanjwe lolu hlobo lwezinkambu ngamanye amazwi uhlelo lokufunda luqhutshwa kanjani kafundwa kusuku bonke nemini kusho ukuthi baba lapha kusuke kufundwa nje kakhulu siqala ngo-8 ekuseni ngoba abantwana futhi bahlala khona isikole suke sosebenzisa suke siyi-boarding school bahlala khona belale bephekelwe khona i-security vele bamusebenzisa ama-boarding school suke egadiwe befunde sukela ngo-8 kube nama-break awu-3 kuze sivale ngo-10 ebusuku kodwa futhi after 10 bese kuthi labantwana kabahlulwa i-maths kakhulu futhi nakhona bese senza kakhulu ama-1-on-1 size sivale ngo-12 ebusuku so-ke nje abantwana basuke belapho kusuke nje kuzofundwa kakhulu kuba yilokho nokho-ke makujune njengoba kuzobe kuyi-winter kuba nesikhathi eside kuseba nakhona i-sport day sazi abantwana basithandayo i-sport and this time zobe kukhona umiss no-miss WTS ngoba siyagqugqumezela kakhulu ukuthi abantwana bemodele kube khona i-soccer kube khona i-chess abantwana bathanda ukudlala i-chess siyaludedela usuku le-sport kodwa nje insuku ey'ningi kusuke kufunda sukela ngo-8 kuze kuyoba u-10 ebusuku. Okay so ngokuthola kwethu kwangathi nizoqila kakhulu ku-grade 8 kuya ku-grade 12 ungaqinisekisa lokho? Yeah baba ushuthi u-grade 8 kakhulu kuba ile ifundo nje eyibahlula kakhulu o-maths or natural sciences EMS bese kuya ngokuya kuze kufike ku-grade 12 noma sebekhona-ke abazali abavele beyilethe iy'ngane zakwa-grade 7 ngoba ikhona yona i-challenge khona kwa-grade 7 ngoba uthola ukuthi kakhulu abanye abantwana kwa-grade 7 bafika kwa-grade 8 be-right uyomuza umzali ethi kwa-grade 7 wayethola level 7 uthe ngafika kwa-grade 8 sethola level 1 so-ke kusuke kudalwa yikho ukuthi-ke sigcina sibakhohlwe kakhulu nabo fana ukuthi benze u-grade 12 wabo e-primary so u-grade 7 abanye abazali bebalethe kodwa nje kakhulu ngokwekempi yethu ngoba abantwana basuke bezoyigezela bekwazi ukuyinaka noma bekhona babelekelelayo kodwa babangcono mase besuka kusukela ku-grade 8 kuya ku-grade 12 bakwazi ukuthi kube lula kakhulu ngoba basuke bezohlala nathi wonke lo 6 days. Niqinisekisa kanjani kodwa ngoba kubalulekile lokho engizokubuza Sodobe ekuthenini niqinisekisa kanjani ukuthi nabafundi abavela kwizikole zasemakhaya ezingenazo izinsiza ezanele uma siqhathanisa nezikole zasemalokishini ngasohlangothini lwey'nsiza zokufunda ukuthi nabo bayingxenye yohlelo olubaluleke njengalolu? Baba ngakuveza kakhulu ukuthi kuse i-challenge enkulu ngoba-ke i-project ethushilo nje baba i-non-profit siyafisa kakhulu abantu abangakwazi ukuthi belekelele ade ngisedebheni nje kule viki ledlule kwafika omunye umzali owayekhokhela abantwana abawu-2 kule camp esuka kuyona ngoba ama-camp ethu abawu-4 wayefikile lo mzali wakhokhela nje abantwana abawu-2 bonke wasethi-ke ucela ukuthi sivule i-page
noma WhatsApp uzokwazi ukuthi bonke abazali abafisa abanawo amandla bafisa ukulekelela abanye bephose itshe esizaneni ukuze abantwana besenzakala so ke bayakwazi ukuthi bekwazi ukuthi bevuleleke leyo platform so kwenze kakhulu i-Telecall page ukhona WhatsApp sebaqalile bayabuza abazali na ukujabulisa kakhulu ukuthi ke bakhona abantu abanakho ukuthila bafisa ukuphosa ukuthi abantwana basenzakala